kareba ibyo abantu beba kushikamo ubundi akabateraho buri we kumwebembeza. Abanyishengero abari mudani Kimosho hamwe n'abandi bebembezi baraganise ukurebeka ngo nibisha kuteka mu amani umushangogwe bari kureba ngo bakora tereshongezi kurabira umadaraga koti ukurebeka ngo batungo buringaniza n'abebembezi kwitezana baze kumugaragaza n'abandi behanise ubwenge twibusho Enshonga yabo yitaka reba kugira ngo no watwire azito mshango gwe umurimo gwe tututramisha kunkane benda ngukoti ebakorere umuringaniza kandi ekikore kikwe Gweyonjire yarabura abantu obutagaruka kutwarira amateka omungaro ngo nambwe no polisi eriye nikoro kuchondoza aha abakozire echo kutematema orutoche mutama tuganye tebekanise nimwe mutama ishoganyo tembo muhanda obunda aho mutakutemera umushango wakuza kwaji yote kwakuza umukoti oshabo maramuzi urukwatwaho ahakwebembera abaramuzi oba kweta principal judge kushaba fairo akagambera bukikwataho ubahurema zombi omazima no buringaniza batweki Uri mukuru w'ekibina echa NRM omuri Kazo Nkija Wilson ihanangiriza abantu okureka okuchwera abebembezi ba district omushango ngwabo kwa abebembezi bahamagomborora nibo babarire morukwe mukazimbo katari mukatongana saki ombanyure ina namanyana nembi hata na huramu wa district bakarga ha kwanywa namazuma nimbayiha nimwe murukwetere ndongo Sharifu wana kuroma zamana blaka nimwe murkwetera ki ibyo byona bikarga umurro kugwa abuguma wazangahi echa kabiri numuchimanya je bihangera rya hansi y'amagira amaki rya hansi y'amateka yabera ko noteko kutegereza ki nambwe n'umwayeta mukamanje hona revo Kimosho nabona za kweshengereza ko DPC owa Kazo Bismana ayorekire ekikorwa ekikozirwe ngo abataka babire bacatashemerire kutematema urutoche ari kugira ngo eki ni kihenda mateka. We have visited the scene and we have seen the bananas are cut down and that is not good. If you have an issue with me, you don't get my cow and kill it. A cow has not committed any offense. The Matoke has not committed any offense. Where do you get that annoyance? Sharifu ashabira abataka aba Mbogo okuhindura ahantekateka yabo eyo kwesharinga ngo kandi barebe nguti bayange cyo kwehandikisa mu bitabo bya NRM ari kugira ngo obwahati ekini kija kureba ngo cyakoraho oni wono duran kutwa twagire mu runakani twanga kufera karu ndimo kutwanga kufera karuru nako niweza kufuata ndimashaka ngafera karu nanoko mukugira ngo kumwebeze ntumwenda nabasa kufeza kuzo samba sana Mbogo yewe nanyo nama ndahagike ngo muyeropo tinyine umuntu gaka kubebembera ngo nimbata aho tubanimba bo twitirizane. Bitwori chairman w'entebe ya katano Reverend Samuel Mudishaka Tugunda asimira abataka ahabo mutima gwihanga hamwe no kurwanirira itaka rya government akwetu anyagwetu omwanya gwetu okugumizamu n'ekintu kikulu kuronda obumwenye nukalo byokwa government mukabere muri mu makaganyi mu mazuma koja kumukundi ihanga ryayo barhoman taban ko kureba ngo obumwenye n'ubwanyu baho bintu byo bituza kuko Mbogo yore mzakombe ko hamanya kandi mbene nikiho kubevariza nabo abebembezi bandi kugumiza mu bakareka kunanka kuregeza yego bakareka atu mbene kiyoza kubwira kamilioni ibintu twose tukora
nkwata ino mwanyo ati zo baleja hono lebo dani kimura kandi mwamushobora byone ngi atandikire ati munjamu wayine ebisia konkite goito muri monka district nyonka katugunda wanje kozire yes RDC owa Kazo Captain Yahaya Kakoza ashabira abantu okukuratira ebiragiro ebyatirweho kandi ingweshobi ezakozwe abebembezi abagenzire bazimamisho akati njala kubategeeza tiwaliwo ensobi ezakolwa luli ensobi ezo wezakolebwa Dani Kimosho teyaliwo Katukunda teyaliwo Nkisha teyaliwo akati nange saliwo akati mutuwe chance tukole mutuwe mukisha tukole ki omukisa mugenda kutuwa mutya nga mukokanye nga mukoze ebikola ki ebyetaagisa